Kalong ka basngo biria bat sngolingo banyo sngo ba South Ligi Pungdok ha Halailat Riboy District Jongka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC kipenmi pisa tang 1,000 sanspa tingka house nam arajar khat nyo bat arajar khat khandai Shaka Council baraki we pat gisnam kim don satya ka jingpenmi AA. Kani kalapau ha ka jubab uba Isen A Hing u executive member ubari pet ya katanat fisheries Jongka Council halor ka jingkali benrap na ka kong Rona Kimdet MDC ke NPP na nongpo ha ka kenta kali jingkali ha ka ski balai ka dorbar mangtingka Jongka Council ha ka arpu pratri ulber araja arpusan. Haga jubab uba Isen A uloong bagitay ki South Ligi Pung ki penmi pisa arajar tingka house nam arajar khat nyo bat arajar sans pa tingka house nam arajar khat khandai Shaka Council. Haswa kani ka kong Rona Kimdet kala bo jingkali ya ka jinglong jingman kita ki Pungdok ha ka ba uba Isen A uloong bagidon South Ligi Pung ringkat ka staff quarter bat ka go down. Well, the South people start go down. Sekian, kami di South Ligi Pung, start order, go down. Maka aku nak ciptakan bagi staff ibadah toko mereka, fishery quantity order. Order cuma cukup satu ada staff kita cukup mencukup pada cipta. Tapi mau supaya kami ada fishery ponds kalau juga ada di mereka konsel. Terus menurut aku itu ada sini kawasan ada terkait ada belum ada bekal Saya masa kalau cuma yang bilang partai fishery department Jongka State bantu konsil mampu balik kita ada video kepada maju ada kami Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpunyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka batau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.